babakobwa b'amasume umwe tumaze kumenya yuko yitwa Pokia. Rero abanga bahamagajwe kuri The Choice. The Choice rero ni abantu bakora amakuru y'imyidagaduro nari buvugeho cyane. Aba bakobwa rero b'amasume baje kugaragara ko iki kinyamakuru baganira na The Choice. Rero bano bakobwa b'amasume bavuga ko ubwo content yabo ari ukwambara isume ndetse bakaminura ndetse bakajya bambarira n'amakariso ku muhanda. Abakobwa rero babivuze babivugiye muri The Choice, nyaboneka mutagira ngo ni ibintu ndi kwihimbira. Bavuga yuko bafite indi video bakoze ndetse bayikoreye mu mujyi wa Kigali hano mu karere ka Nyarugenge, noneho ho ari amasume noneho bambarira ikariso hano muri zebra crossing my friend. Bafite indi video bagiye gutahanze. Ese bano bakobwa bagamije iki, bagambiriye iki, byagenze gute kugira ngo abantu bashirike ubwoba ubwo bambara amasume bakagenda mu muhanda bakagaragaza imiterere yabo bakanambara amakariso mu muhanda? Ifite imbwa nkunda cyane mwabantu rero yitwaga nyine kikora ka Puki, noneho nge nongeraho Puki nyine kiya nyine ngiye niyo nongeyeho yonyine. Wiyitiriye imbwa? Narayikundaga cyane. Ni akadoga keza nyine to, ntago ari imbwa zisanzwe. Umwe mw'abana bakobwa bamwita Pukia. Uyu mukobwa rero avuga yuko kugira ngo amwite Pukia aka kazina agakuye kumbwa. Yari afite imbwa yitwa Pukia, nawe aka kazina ka Pukia ahita kiyita, bivuze ngo yitiriye imbwa yari afite yari atunze. Rero no umunyeshuri yarangije kwiga, afite amashuri ye, ariko avuga yuko agomba kwamamara ndetse kandi akamamara yitwa ngo wa mukobwa w'amasume. Abakobwa rero baciye agahigo ubwo bamanukaga Nyabugogo ndetse bambaye amasume, barangije bagenda bambarira mu ruhame rw'abantu, bambara ngira ngo nkuko mwagiye mubibona ku mavideo atandukanye, bambara amabogisa, nayita nk'amabogisa. Bamwe undi yambara kora ku manywa y'ihangu ku karubanda, umwe barambara neza baraberwa bari hagati y'imbaga nyamwinshi y'abantu. Ariko bavuga yuko ingiye ari content yabo, nta kindi bari bagamije, ni content yabo bazanye nshyashya, ntaga content ngo abantu bazishimira ngo umuntu wese uzajya babona ko ageze ajya avuga ngo ni wa mukobwa w'amasume. Abakobwa rero bakoze agashya. Byagenze bite rero? Abakobwa bageze hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge bakora ibitangaje, noneho ibihabanye n'ibyo bakoreye Nyabugogo, dore ko noneho uyu munsi bambaye amakariso gusa mu nzira. The Choice rero bwari arimo aganira nabo, yababajije impamvu bari gukora iyi content n'impamvu bari kwambarira amakariso imyenda mu ruhame rw'abantu. Biyemera yuko ahubwo ari n'igihe bazajya bagenda nta n'ikintu bambaye na kimwe mu muhanda kugira ngo bakurure abafana. Ibi ngibi rero bigaragara ko ari nk'ibintu bimeze nk'uburaya bari gukora cyangwa bari kwikururira ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Muribuka yuko Emeline ibyamubayeho ajya kwigirisha ivide byatangiye gutya nk'uko abakobwa bari gutangira, nimba bari kuvuga yuko bagiye kuzajya none bambara amakariso gusa bakajya mu muhanda, urumva yuko ibingibi bigiye gufata indi ntera. Bivuze ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB nyaboneka mbaye mbasabye nk'aka kanya barebe ko ari bano bakobwa, barebe ibintu batangiye kuzana, ibintu batangiye kuvuga bagiye kuzana, abo urubyiruko rukazagira rureba ku nkoranyambaga. Ubugenzacyaha RIB bwinjire mwa bino bintu babikurikirane. Bano bakobwa bivugiye yuko hari igihe kizagera bakanambara ubusa, bakanambara n'amabogisa ndetse mu ruhame rw'abantu. Hari video batarashyira hanze, ariko iyi video nibayishyira hanze bivuze yuko izakoma abantu benshi. Mwanze murebe kano ka nisanzuye, nta kibazo rwose. Uramutse buriya ugiye kubona ahinda birobonye nta gitsina cyagaragaye, nta kibuno, nta basi hari nita kuwabonye. Mana yanjye ndakugura akantu, hari nita kumwabonye uretse amaguru nagutye ku maboko ngo inyanya ngo biki ngo twikorera agataro we. Uri kumva? Ni impano yacu. Mfite diplome yanjye, uri kumva? Ariko ngiye nkora ibyo nkunze, ntabwo nkora ibyo abantu bari kumbwira. Uri kumva? Amasume musubire mu Nyabugogo. Uya ntabwo twasubira Nyabugogo, twajya n'ahandi. Ni paka se Nyabugogo. Ubu ni tuwa yatangiye. Amasume agiye kwerekeza. Abana bacu bizagera igihe bazavukira hari irindi terambere ryaje, bakora ibirenze ibyo dukora. Yego, noneho batambara isume bo, urumva bambara n'amakariso nyine nako nayitariho. Murabona yuko bano bakobwa bari fiyeri yabyo, murabona ko bano bakobwa iyi content bari fiyeri yayo, bari kugenda nta kibazo na kimwe bifitiye, bari kugenda banywa kaji, ibitambaro byo kuryamana mu mutwe, amayesume yo kogana barayambaye. Aba bakobwa rero ibinyamakuru bitandukanye byabavuzeho, mama urwa Gasabo Mutescovia yabavuzeho, n'abandi banyamakuru batandukanye babavuzeho.
ariko cyane cyane mama Urwagasabo. Mama Urwagasabo avuga yuko ariko abakobwa bambaye neza kurenza babandi bajya bambara utumini bakajya mu muhanda. Abantu bambaye neza cyane. Mutesi Kova ntabwo yabitinze avuze ati iriya ni content ahubwo nziza cyane. Ntari imiterere yabo se mwigize mubona, hari amaguru yabo mwigize mubona se, hari ikibuno cyabo mwigize mubona se. Ariko mu gihe abandi bibuno tugenda tubireba bambaye amakariso gusa, ubwo bano bana bambaye neza, ahubwo nuko isume nk'abanyarwanda mudasanzwe mubimenyereye. Niko byagenze rero. Mutesi Kova yawe yanze avuga yuko iyi ngiyi ari content bano bana babihorere kugeza magingo angaye. TV na Radio 1 Mutabaruka ndetse na KNC babivuzeho nabo, abanyamakuru benshi babivuzeho. Mutabaruka na KNC babivugaho. Mutabaruka avuga yuko ibingibi bidakwiye, KNC avuga yuko bino bikwiye. Za maka zabo za Mutabaruka ndetse na KNC nabo banzura yuko iyi ngiyi ari content bano bakobwa bahimbye kandi nziza cyane, nta miterere yabo igaragara hanze, ariko mu gihe bazabagaragaje imiterere yabo hanze bazafatwe, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rubafunge cyangwa rubakurikirane. Ariko mu gihe batagaragaje imiterere yabo hanze, ariko Mutabaruka avuga ati imiterere bayigaragaje, wanareba ari amanyashi bari kugenda bazunguza mwabiri nuze, none se kari amanyashi ntabwo yabone mwisume. Nibyo bagendaga basiganira Mutabaruka na KNC, ngira ngo murabaza. Banzura yuko iyi ari content bahita babivaho. The Choice rero ahita batumira babaza ku kintu kijyanye n'amayesume, iyi content imeze ite, biyemera yuko ahubwo mu minsi iri imbere iyi content iraza kuba yabaye international, bakitwa ba bakobwa b'amayesume. Tubafite video ishyushye, tubafite video twanze gusohora kugeza aka kanya ntabwo barayisohora, twakubitanye nabo hano mu mujyi bari gukora iyi content, turabafata tubafata na kamera yacu, ariko kugeza amagenga iyi video ntabwo nayisohora video yabo yindi batarayisohora, kuko nshaka kuyisohora bakahita bamfunga, banyiraho batayisohora. Ariko banyiraho nibabanza kuyisohora nanjye nzayisohora bwa kabiri nyibereke ko nimeze, koko ntabwo nahita mbatanga kuyisohora kuyishyira hanze, koko irasebetse. Noneho bambaye amakariso, mwabonye ko ubutaha bambaye amakora, bambaye amakariso bizi, kandi ikariso kiba ari nto barayizamura, ibibuno bya hano biragaragara. Bivuze ngo iyi video ntabwo nahita nyishyira hanze. None ahangaha turategereje ngo iyi video yabo yindi bayisohore tuhite tubabwira. Rero The Choice yabakoresheje ikiganiro kirambuye mu buryo burambuye. Rero nanjye kugira ngo nze kumenya byinshi byo kubatangariza, reka nanjye komeze nkurikirane amakuru yabo, ninza kuyamenya yose yuzuye ndaza kuyababwira gatanu kuri kagenzi kako. Ndabakunda cyane, Imana ibahereze umugisha, ubuzima buzira umuze. Amakuru nakagaruka mu kanya 5 kuri 5 update video ya bano bakobwa bambaye amakariso mu muhanda, ndaza kuyibashyiriraho. Umwe bamwita Pukiya, undi amazina we ntago ndayamenya, nenyamenya nawe ndaza kuyababwira mu kanya mu kindi kiganiro turi bugirane. Nanjye nabatumiye kuri Kidasamura TV Rwanda, turaza kuga